Ulapoi Messi Sasha Hyderabad hadin belamino na Kolkata. Bat lakum ya usim peding burom kanong ba Hyderabad ya Messi. Bat day ta hanong ba Kolkata hakabada kipau hajar ngut kipaj ba klub ding burom ya Messi Henry kumju kumbalong Kolkata mentag jan mitru kalong kumju ha Hyderabad. Ha din maklami ke huri hura na kejing lejengok jung Messi kanong ba Kolkata hasolek stadium. Hakaba nakadaw jong kejing bombiang jong kejing penyaj kepala miru kum kane ke huri hura. Hakaba nakaling jong chief organizer duta ula kran syai ba pentikna baya bro ki bay tiket en hapa pen final. Hakaba kibor pahara kimlawan Muslim yo Messi hasolek stadium nakadaw plastang mi kane huri hura hakba tang po ke 10 menit. Messi ulah haban mino neka solek stadium Kolkata. Hakaba menta ke janmit ulah poi sa Hyderabad. Kumta ke jingbun ki fans jong Messi ha India day tang Kolkata bat kum juru menta ke janmit haba pej kalong hi kumju ha Hyderabad. Kumta lasai ke sengi ha Hyderabad Messi usai kenduru ya klur lekai kriket jong kari India Virat Kohli. Hakaba ya kane kejingwan yu kejat jong Messi se India la ai namru da kata greatest of all time Indian tour. Henry ke ai kebala penjak brom hakmat ke pertai kadai ya ke ai kebala ja hasolek stadium ha Kolkata. Namar haba keny nagi prap san hajar ngut kipaj ba ke wan jengok yo Messi haketik stadium hakador pa saw hajar deka ke tiket kalah poi syakalek saw kelur. Kadba nakaling gilat pathai kubor kilakam bagi jing penlut hakate kejaka karkom penbej penbit penbiam kambat kot jadi jinglut watang siklur. Kum taru dei halur kane kadaw jong jing fil karkom penyaj hadu bagi pulit jong ke West Bengal kilahaban kemno sipor yau chief organizer duta. Hakabakat kum ki video kibala sapriang ha sosial media layui bagi pajba ada kejing bitar namar kimla ban ui Messi kila kawang nagbidar kisuki Syamadan. Kum taru tonganay api kiwipat kekubor lahato kejing lejung Messi hakanong ba Hyderabad kanyaj bajay nanti lanai kanja kumba kelajah Kolkata. Kublai sibun.